أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Araynene goto be musibbe julbe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yettude Allah o bajjo senido wawɗum ronkata juula e ɓurnaɗo tagi fongon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen e kala wonɗo e lawol ɓeɗo yalla waɗen e maɓɓe. Ara mi salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Mi turiki Allah yo Allah waɗan on fof moɗon jaabe yimɓe aljanna. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan anuɓen fopp andeji maɓɓe, yo Allah dikkin nawnuɓe ɓen fopp, yo Allah dikkinan nawniraɓe ɓen, yo Allah ittan jogiɓe soholaji ɗin soholaji maɓɓe ɗin, yo Allah jonnidu en jogaɓe meɗen ɓen, fayɓe meɗen ka hoore laaɓi ɓe fuu maɓɓe, yo Allah lumminɓe hoore jam maɓɓere. ɓiɓɓe meɗen ɓen ko Allah woni fewnowo, yo Allah fewnan en ɓe hoore lawol islam. Kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli turiki Allah ko Allah mari peewal, yo Allah fewnu mo. Kala mo ɓiɗɗo mum feewi yo Allah tabindimo e hoore peewal ngal. Kala mo mawɗo mum faati yo Allah o yaafo mo. Enen kadi yo Allah o huuro en ko yaaforo en, yo Allah wurno en haka gurna moƴƴani en. Ñande tawata ko mayde nde woni ko moƴƴani en, yo Allah ƴettete en nde ñande ya rabbal alamin. Yo Allah waɗu ɓalli meɗen hara ko geɓal aljanna, wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen ya rabbal alamin. Mi tororimo inɗe makko ɗin fopp e sifaji makko ɗin fopp. Turiki Allah yo Allah waɗu golleji meɗen ɗin fopp hara ko fi sabu makko wonɗen waɗirde. Yo Allah woɗɗinni ko wonɗen golle ko yingo manani nani. Musidɓe julɓe tedduɓe, karamokoɓe ɓe maaki laaɓal reedu ko heɗiɗen karamokoɓe ɓen faale ɗen feƴƴingol ɗo. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid. Neɗɗo fof neɗɗo kaw ɓuri ɓadodirde e Allah ɗon, ka tawata hiɗon ɓadodiri ko tuma on tigi sujjani Allah. ƴettuɗa nde tinde ma teddunde yeeso ma teddungo ngon, rukuɗa ɗum ɗon ga leydi hara ko fi Allah, hara ko an rukani ɗum ɗon Allah hara na a rukaɗo. Ala ko ɓuri e teddude e bani adama ɓuri yeeso makko ngon. Ko ɗum si tawi haray l'islam on no harmini tappugol sonnajo e yeeso. Sonnajo piyatake, haysi piyate kono naka yeeso ngon mematake. Jon noon ɓay en fof meɗen ko ɓurɗen ɓadade ka Allah, ka ɓurɗen mo ɓattade, ka ɓurɗen ɓadodirde e makko, kaka sujjuɗen ɗon, karamokoɓen ɓe wi'i ka laaɓangol e reedu on tigi yo tampir du'a. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki fa aksiru fajtahidu, tinne e toragol Allah ka sujjuɗon ɗon. Hollon Allah andeji moɗon, hollen Allah mapondeji meɗen, hollen Allah ko faala ɗen, kanko ɓuri en andude, hollen Allah ko huluɗen, kanko ɓuri en andude ɗum. Si on tigi noon sujji, du'aji watteɗin hino ɗuuɗi, kono karamokoɓe go'o ɓe wi'i haray ko on tigi yaawi sujjude o ɓantade wo afwan, si tawi ko a imamu hiɗa julnude yimɓe, nelaaɗo l'islam ngo wi'i wona ya juutin, sabuna no woodi woɓɓe ɓaawo mon hara ko nawnuɓe, no woodi woɓɓe hara ko nayeɓe, no woodi woɓɓe hara ko wonɓe setoyagal, no woodi woɓɓe hara ɓe jogii haajuji e programme ji hara hiɓe hawji. L'islam on jaɓata ya juutin si tawi hiɗa julnude yimɓe. Nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam kala e moɗon ardiɗo yimɓe fal yuhaffif, haray yo hoyfin. Si tawi noon ko a imam a waɗi subhana rabbiyal azimi on ka koppi laabi 5, fino ɓawo ɓen heɓira ko fandi o laabi 3 ɗon jewtari. Sa sujjoyi kay ka leydi a waɗi subhana rabbiyal a'la laabi 3, laabi 4 ha laabi 5, hara ko fino ɓawo ɓe wawata timminirde. No woodi imamuɓe go hara ɗengal ngal no yaawi, no woodi woɓɓe go kay hara ɗengal ngal kadi hara hino neeɓi. Kono sa waɗoyi joni jogandema 3 ha 5, haray ɗon on no ka saɓawoɓe wawi heɓugol 3. Joni noon ka sujjuɗa ɗon hino ɗo du'awuji 6 ma du'awuji 7 ko yawuɗa ɓantade o toroɗiɗo ka sujudu ma, fi honɗum an e Allah ko ɗum ɓurɗon e ɓadodirde. Ko Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗum ɓurnaɗo tageefo ngon yeeti en ko honɗo ɓurɗen ɓadodirde e Allah.
inni ka sujjuda do du'a arano on saga ne jangugol subhana rabbiyal a'la on labitati wattu don o du'a do allahumma arzuqni husnal khatima haystay ko ne wotere allahumma arzuqni husnal khatima alla mi torike ma o kam battale moƴƴo o do ni du'a arano du'a ɗiɗaɓo on ka sujjuɗa ɗon kadi ko hombo waɗata allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik allahumma ya an allah ya muqallibal qulubi ko ayyo waylitayɗo ɓerɗe thabbit qalbi mi torike ma tabbintin ɓernde anden ala dini kay dow dina maka tabbintina lange ɗum ɗon wurna lange ɗum ɗon ƴettita lange ɗum ɗon o ɗo woni ɗiɗaɓo tammo on allahumma aslih niyatina wa zurriyatina allah mi torike ma moƴƴinan men anniyeji amen ɗin moƴƴinanamen kadi fewnanamen ɓiɓɓe amen ɓen subhanallah allahumma ya an allah aslih moƴƴin ko an wawi moƴƴinde niyatina anniyeji amen ɗen wa zurriyatina moƴƴinanamen kadi fayɓe amen ɓen ko ɗo woni du'a tataɓo on du'a naya on ko hombo rabbi gfirli wa liwalidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira allah mi torike ma yaafoɗa mawɓe am ɓen ɗiɗo allah mi torike ma yurme ɓe kamɓe ɗiɗo wano ɓe yurminanolam ɓe ne'irilam fewndo mi woni bo subhanallah rabbi gfirli allah mi torike ma yaafoɗa wali walidayya e mawɓe am ɓen ɗiɗo rabbi joomi am irhamhuma mi torike ma yurme nene e baaba kama rabbayani wano ɓe ne'irnolam wano ɓe yurmiranolam saghira fewndo mi woni bobo ko oɗo woni du'a nayaɓo on si a sujji wowla oɗo si on ɗon feƴƴi du'a hikkiɗo ɗon on ko hombo innata allahumma ya an allah urzuqni arsikan al ikhlasa laɓɓinangol ma fil qawli wal amal ka kongol e ka kugal allahumma arzuqni al ikhlasa fil qawli wal amal allah mi torike ma arsikan laɓɓinangol ma gollal angal nokkeli ɗiɗi ka kongol e ka kuugal kala ko mi wowlirta fiyo goɗɗo welto mi wowlirta fiyo goɗɗo seytin ko mi wowlirta ko fi an allah ya welto kala ko mi gollata mi gollirta fiyo goɗɗo bantan ma fiyo goɗɗo cooban ko mi gollirta ko fi an allah ya welto fi ya yoɓan jotti allahumma arzuqni allah mi torike ma arsika al ikhlasa laɓɓinangol ma fil qawli ka kongol wal amali e ka kuugal woni ɗo ɗi joyi du'a jowa bo on e sakkitoro on himo mofti himo resimi ɗi waɗaɗi ɗo fap ko wona ɗaɓɓede kon fap ko e o wonɗo arde ɗo fap ko nder ɗo woni allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar subhanallah allahumma ya an allah inni no min as'aluka miɗo toroma aljannata ya okkan aljanna wa a'udhu bika miɗo moloma mi toroma ya danda annara yede ɓe wa a'udhu bika minan nar ya subhanallah en torani ka e weltani ke karamo ko ɓen resimanɓe en moftanɓe en ɗi du'aji ɗo bani adama ko faala kon fop e moƴƴereji adna e laakara heno e nder ɗiɗo mi fillito du'awuji ɗin arano on allahumma arzuqni husnal khatima allah mi torike ma okka battane moƴƴo ɗiɗaɓo on allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik allah ko awoni yiltidira e ɗo ɓerɗe allah mi torike ma tabintin ɓernde anden e hoore dina maka tati allahumma aslih niyatina wa zurriyatina allah moƴƴinan men anniyeji amen ɗin kañumma kadi e ɓiɓɓe geɗal ɓe amen ɓen nayi rabbi gfirli wa liwalidayya allah mi torike ma yaafoɗa mawɓe am ɓen ɗiɗo rabbirhamhuma joomi yurɓe ɓe ɗiɗo kama rabbayani saghira julɓe tedduɓe siha ɗo mi falano andintinde hoore am
mi andintina on e konguɗi karamokoɓe ɓen ɗi du'awji ɗo fo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tororiɗi jon noon karamokoɓen goto e karamokoɓen ma yoga e karamokoɓen ɓe inni ɗiɗo ya waɗɗiga sujudu ma. Joni noon si tawi hara ko mo ɗengal mo yaawi ɗawawi wadde ɗiɗo fo allahumma arzuqni husnal khatima, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. سيتينو هرا ودي ديدو فم سيتي جوتنا باو وبن هيدا واي سانزينديرده سجود go wada oda, sujudu go wada oda, sujudu go wada oda, ay a sujjay laabiji boy ne gaynda subhana rabbiyal a'la on wada goto e dido ma dum wada goto e dido wada sakkitoro allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. da wawi wadde joni arano on watta sakkitoro, wada didabo watta sakkitoro, watta tatabo watta sakkitoro, wada nayabo watta sakkitoro, watta jowabo watta sakkitoro. kono sakkitoro si Allah okkima aljanna o dandima yide jahannama haray ko woni ko manki, haray hay hunde ala ko manki. ko dum musibbe julbe tedduɓe si goddo o innama yo du'o o du'ori du'a o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, haray ala ko acci. allahumma ya an Allah rabbana jumi amen atina mi turike ma okkumen fi dunya ka adna do hasanatan moƴƴere, wa fil akhirati okkamen ka lakara kadi hasanatan moƴƴere, wagina mi torike ma dandumen azaban nari ledde yite, maɗum azaban neri ledde yite. haray ko wonno manki ɗo a heɓi ka adna moƴƴere, a heɓoyi ka lakara moƴƴere, Allah dandima ledde yite jahannama, haray ko woni a heɓari, wallahi haray foppo a heɓi. yo Allah okku en moƴƴereji adna e lakara, yo Allah okku en aljanna, yo Allah dando yite jahannama, yo Allah okku en aljanna, yo Allah dando yite jahannama, yo Allah okku en aljanna, yo Allah dando yite jahannama. mi turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadu hara ko fi Allah mi wadiri marana lanka mandake am moƴƴo nyande surroɓe arti. musibɓe julɓe tedduɓe mi turki Allah subhanahu wa ta'ala on waylitayɗo ɓerɗe yo Allah tabintin ɓerɗe meɗen e dina makko kam. mi turki Allah subhanahu wa ta'ala on okkayɗo battane moƴƴo okka timmode moƴƴere yo Allah okka on. mi turki Allah subhanahu wa ta'ala on moƴƴinayɗo yo Allah moƴƴinan en anniyeji men ɗin o moƴƴinanay ɓiɓɓe meɗen ɓen. mi turki Allah subhanahu wa ta'ala on taguɗo en yo Allah yaafo en, yaafo mawɓe meɗen, yo Allah yurme mawɓe meɗen wano ɓe yurmirano en fewno wonɓe fayɓe. en toriki Allah yo Allah moƴƴin anniyeji men ɗin o moƴƴina golleji meɗen ni. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala aljanna on Allah inni sa torike mo pelle to jabinante yo Allah waɗu firdawsil a'la hara ko werde meɗen en foppo meɗen kala ndaruɗo nde yewtere ɗo o gollitiri nde yewtere ɗo o feƴƴinani goɗɗo nde yewtere ɗo on nafitoroyde. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu firdawsil a'la werde makko. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo o feƴƴinira nde waji hellani hara o ndarani hay e hunde sina fi Allah o waɗiri golle makko ɗen fo ko haalisa hara ko fi Allah yo Allah okkumo baddane moƴƴo, yo Allah dikkinanmo simo nawni ma mo nawnira, yo Allah ɓeydanmo so tawi mo mari so mara yo Allah on okkormo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala moƴƴereji ko wona yilede yille ele hakkunde leydi e kammo yo Allah waɗa geɓal meɗen, yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan en leydi lagine, yo Allah waɗu leydi meɗen ndi lagine hara ko leydi dogantendi hara wona leydi dogetendi, yo Allah waɗu lagine leydi dogantendi hara wona dogetendi, yo Allah waɗu leydi lagine ɗin e dendagal leyɗe julɓe luttuɓe fap hara ko leyɗe doganteɗe wona dogeteɗe. yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndi fonna e ɓiɓɓe leydi ndi. yo Allah waɗu en enen kadi lamateri fewundi nunɗundi hulori Allah yiɗundi lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine yi feppindinaɓe ɓiɓɓe lagine ya rabbal alamin. yo Allah wurno en haka gurna moƴƴane en ñande tawata ko lakara yo Allah ƴettete en ley ñande. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray si muuyowo muuyi en jango si tawi jon jango jaɓi, si tawi ko aksu muɗum yo Allah taw hara fo o yaafike so ƴettiti en. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.